Što misliš o štrajku profesora i učitelja? Pa ja definitivno podržavam štrajk, upravo zato što i jesam na učiteljskom fakultetu, pa direktno utječe na mene i moju buduću plaću. I mislim da učitelji zaslužuju veću plaću upravo zato što je došlo jedno novo vrijeme u kojem moramo mijenjati naše pristupe i jako puno raditi na sebi. Pa mislim da je to potrebno i da se tiče svih nas. Pa smatram da je zapravo štrajk jedan odličan način da zapravo profesori mogu pokazati i iskazati neka svoja prava koja im zapravo trebaju i mislim da je posebno dobar ovaj dio da se odgodi ova modularna nastava. Jer znam kada je, na primjer, nama u srednjoj školi, da kada je došao Merlin i sve one stvari kako bi se učenici trebali dodatno vrednovati, da je svima na početku bilo dosta komplicirano, teško su se prilagodili i onda se ide ova modularna, što mi da će zapravo biti skroz jedan veliki skok, tako da mislim da bi s time također trebalo usporiti i zapravo podržavam sve za što se profesori zalažu. Podržavamo. Podržavamo ga.